Rero bakunze ba Samuzosi TV nizera ko umeze neza. Bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu makuru tugenda tuyagezaho umunsi ku wundi. Rero tudatinze ka tujye mu mupira w'amaguru, icyamamare Erling Haaland n'umukunzi we mu myiteguro yo kwibaruka imfura, akaba ari umwana wabo wa mbere bagiye kubyarana nyuma y'imyaka 4 bamaze bakundana. Erling Haaland n'umukunzi we Isabelle Hagisenge Johnson bari mu myiteguro yo kwibaruka umwana wabo wa mbere. Aba bombi bamaze imyaka 4 bakundana. Rutahizamu wa Manchester City n'ikipe y'igihugu ya Norvège Erling Haaland n'umukunzi we Isabelle Hagisenge bari mu myiteguro yo kwibaruka imfura yabo. Erling Haaland yaciye amarenga yabyo ubwo yari amaze gutsinda igitego mu ikipe y'igihugu ya Norvège yatsinzemo Slovenia. Uyu mukinnyi yishimiye iki gitego ashyize umupira ukinwa mu mupira yari yambaye, ibi anabikora yonka urutoki. Ifoto ye yayishyize umupira wo gukina mu mupira yambaye, kimwe mu bimenyetso abakinnyi bakoresha bagaragaza ko abagore babo batwite. Yayisangije abakunzi be ku rubuga rwa Instagram, ayiherekeresha utumenyetso tw'umwana emoji. Ibyo kugaragaza ko yenda kwibaruka Haaland yabigaragaje nyuma y'uko yari amaze gutsinda igitego cya 34 atsindiye ikipe y'igihugu ya Norway, akaba ari we mukinnyi ufite ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu. Amakuru avuga ko Haaland amaze imyaka 4 akundana na Isabelle Hagisenge. Aba bombi bakaba barahuriye mu mujyi wa Dortmund muri 2020 ubwo Erling Haaland yakiniraga Borussia Dortmund. Erling Haaland yaciye amarenga yo kwibaruka imfura. Haaland n'umukunzi we kandi bamaze imyaka 4 mu munyenga w'urukundo. Kuri ubu ngubu bakaba bagiye kwibaruka umwana. Bagiye kwibaruka imfura nyuma y'imyaka bamaze bakundana bishimye, ariko ubu ngubu barenda kuba batatu bidatinze, umuryango ugiye kwaguka. Rero bakunzi ba Haaland, ni inkuru nziza bagejejeho nk'umukinnyi mukunda w'icyamamare, kandi n'abafana bose ba Manchester City mwifurize umukunzi wanyu baha ibyishimo, felicitation ko agiye kubyara. Rero mbibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu makuru yandi tugenda tubagezaho. Thank you.